Opozicioni blokaderi u poslednjih par meseci proizveli su u svojim redovima više lažnih heroja. Pobednik gnusnih postupaka je Vuk Nektarijević, student Mašinskog fakulteta, koji je navodno vozio bicikl do Strazbura tražeći pravdu za studente. A na tom putu je dao izjavu i za antisrpski Gardijan. Naime, Vuk je poznat po skandaloznim objavama na društvenim mrežama i promovisanju nasilja. Na njegovom Instagram profilu možemo vidjeti postove u kojima podržava silovanje i nasilje nad ženama. Ali to nije sve. Omraženi student se tu nije zaustavio, već je nastavio sa monstruoznim objavama u kojima otvoreno poziva na ubijanje crne i brown dece u Gazi. I time se hvali. Da Iver ne pada daleko od klade, govori i činjenica da se njegov otac, Boško Nektarijević, ponosi stavovima svog sina, braneći ih tako što postavlja užasavajuće pretnje na društvenoj mreži X. Boško je također poznat po šokantnim objavama na društvenim mrežama. On je fotografisao ženu u halterima i sa lisicama na rukama, za koju se sudeći po komentarima pretpostavlja da mu je supruga, i fotografiju je objavio na svom profilu. Tako i na jednom od postova možemo vidjeti da je svom sinu dao pištolj u ruke. Tek nakon što su u javnosti isplivale monstruozne objave oca i sina, plenumaši Mašinskog fakulteta odlučili su da se operu i ograde od stavova svog dosadašnjeg heroja. Oni su na Instagram profilu izneli saopštenje u kome su naveli da mišljenja kakva zastupa Vuk Nektarijević nisu i nikad neće biti mišljenja plenuma Mašinskog fakulteta. Kao i da on nije učestvovao u vožnji kao predstavnik plenuma, već kao student pojedinac. I kolege sa Mašinskog fakulteta ogradile su se od Nektarijevića. Ja ne mogu da verujem šta je u glavi tog momka. Kako ovaj momak koji podržava nasilje nad ženama i ubijanje dece u Gazi može da bude bilo čiji idol? Samo su neki od komentara koji su se nizali na društvenim mrežama. Nakon ove objave, otac osuđenog studenta nastavio je u istom stilu i optužio je plenumaše naglasivši da su botovski ešalon vlasti. Ko je zapravo Boško Nektarijević? On je stručnjak za uzimanje para iz EU fondova. Naime, Vukov otac je na svom portalu naveo da vodi treninge i obuku ljudi, kako da uzimaju novac iz EU fondova. Pored toga bio je i izvršni direktor Balkanske bezbednosne mreže, bloga grupe novinara i urednika iz jugoistočne Evrope. Na osnovu ovih činjenica možemo zaključiti da se članovi blokaderske zajednice iza zatvorenih vrata zapravo zalažu za slobodu i stavove u kojima je nasilje glavna opcija. I onog trenutka kada član njihove elitne grupacije pokaže svoje pravo lice, on postaje najomraženija osoba.